Tripura Tribal Employees Association e Adongrok Shakhamya Klaizak TTAADC ni Kajam CM Horinath Deborma bai thangai malaika abuni yagulo bodol ne Adongrok tewi Klaizak kaisa kothum laimo yang nak hardin. Kalau di sini ya, kalau ini. Akoksa pandane bishingtei borokni bodol boni samo homono tewi koksaka TUKS General Secretary Kunjo Mohan Deborma. Ini Tripura Tribal Employees Association hai kaba TUKS ni kaisa विशेष डिविजन tai district ni sini je daikto tongnai president secretary tai vice president central executive committee ni vice president nogo tinai विशेष kaisa meeting asuk lainen bagai simoro phaleja जों दिनैनि अ पान्दा सेंनानि सिगां जों sini TUKS ni बोखारतै आगिनि गोसाम जे administrator Kaham administrator ni henjaknai borom benang Horinath Deborma kesam CM TTADC ni bono thangai sing borom rilaikha bini sak rok bahai tong sing abo thangai nailaikha bono bo singka boi malai ni sing dalai kha tong thoka je botini sing TUKS ni bukhatai thangai ne boi malai mani bobo khatong khaja njakha haine bagai जों bono bo galaka hambai maru जों दिनैनि अ आसुक लाइमानि पान्दा विशेष खालायनाय सिनि 30तम राज्य सम्मेलन स्टेट बायएनुअल कन्फारेन्स नि बागै जों दिनै आसुक लाइ दङ अ आसुक लाइमानि पान्दानि बिसिङाव सिनि तेबो एजेन्डा रक दङ आ एजेन्डा रकनो बोसोन अ पान्दाव सालायनाय जों बुसकां सेप्टेम्बर हायकेबा अक्ट'बरनि बिसिङाव जों सिनि 30तम राज्य सम्मेलन खालायदोंमोन बा खालायनायनि बागै जों सायथ'बाय दङ जों कायसा त्रिपुरा राज्यनि जे गोजाम कर्मचारी संगठन TUKS बो बिनि सुरु कर्मचारीनि बागै सिनि दाबि दावा खाया जे आगिनि गोजाम जे संसाय थानाय बरक त्रिपुरासा जाति रकनि बागै त्रिपुरासा दफा बे जाति रकनि बागै जेबाबे दायित्व रेसपन्सिबिलिटी तिनि सामंख्लाय थांखा ताबुकनि अ TUKS थांनाय रकबो बरकबो अबहायखौनो बंनि लामा नाहारनो सामंख्लाय दङ बुसकाङाव सामंख्लाय थानानै बागैबो जों जायदबनाय अबलो जों किसा आलोचना करिनि এই গঠনতন্ত্রनि অনুসারে 2 বছর অন্তর অন্তর जों রাজ্য সম্মেলন খালাयो সেই রাজ্য সম্মেলন Raja Khora Agulini Simi Amit Nikoktum Chini Khora